Karbi Autonomous Council Hoi Inkoira Trok Upon Bank Paris Sira Trok Nergapso Se Men Kachatap. Bogazan along nomination aloke jog में सेंट पेंसी चुन लो KADF asong pen karjab dun kadom terang pia phanle pahai vek lonang pu sarupathar angkang ke thegi dingatum cherai dun lo Kardom nili Karbi birta thanbang sami sonaris rohangpi non arjuitha birtang ton pen vosi krehini arni ke doji Karbi Anglong Autonomous Council kilika phan aru kreser kep arni men kachatha padu amo papleng pontang lo Karbi Anglong Autonomous Council kadokove inghoi inkoira troka phan men kachatha aporadap kep apor pen arnikang samke thom apor an pajut ponlo Karbi Anglong Autonomous Council kadogove inghoi inkora trok aphan bang pharisira trokner kep sose kilik aphan men chitha ponrinti Monangklang wosi krehini arnid kedoji Karbi Anglong Autonomous Council kilik aphan aru kreser kep arni Karbi Anglong Autonomous Council inghoi inkora trok aphan bang pharisira trokner kep sose bang phubang phiatum men chitha pontang lo Songa ticket kelong la pen kelong le abang pu abang phiatum ta kili kachatan dunji aphan returning officer along men chithapon lo Rachari asong ang wong BJP Congress AGP Trinamool Congress HSDC Karbi Anglong Democratic Forum People's Party la pen jongjung atum kilik arona long sundun lo Kilik aphan men kachatap dun ang bong tuliram rong hang la pen arisangho MLA Barim Bidar Singh Ingleng EM Barim Sona Singh Terang, Puding Terang, Ram Singh Timung, Amorti So Hey Hui Atum Henlo. Kilikta isi Arongaje, Rachari Arongaje ang bong Deputy Commissioner Sahem along Pale Dampen Metang Returning Officer Arideng Men Kachithap Alo Jokrin Tilo. Homosi Soynon Bitung Thama, Mula de Somur Hobo, ইয়াত যেটো দুৰ্নীতি হৈছে সেই দুৰ্নীতিৰ পৰা মানে মুক্ত পাবৰ কাৰণে মেইন উদ্দেশ্য এইটো আৰু যেটো জনজাতি সকলৰ যেটো প্ৰতাৰণা দিয়া আছে বিথংৰেং খামাৰ জনসাধাৰণ সকলে বৰ্তমান সিএম তুলিৰাম নাহং দাউৰা তাৰ প্ৰতিবাদত আৰু ৰাইজে আজি থিয় হৈছে তাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো তাৰপিছত বিথংৰেং খামাৰ বহুত উন্নয়নমূলক কাম আৰম্ভ কৰি কিন্তু ইনকমপ্লিট হৈছে কামবিলাক কিছুমান কাম কৰি পেলাই কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি অলপ আগতে এটা আপোনালোকে ব্লকত ৰাইজে গম পাইছে 55 কোটি টকা বিদেশী চেয়াৰমেন থাকোতে আৰু সিএম থাকোতে 55 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰাৰ ফলত তাৰ লগত বিদেশী থকা মেম্বাৰ সকলে আজি জেলত গৈ আছে হেতু এটা প্ৰমাণ যে ৰাইজৰ টকা আত্মসাৎ কৰিছে আৰু হেতু এটা পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে ৰাইজে থিয় হৈছে আৰু মই থিয় হৈছে মোৰ লক্ষ্য এইটোৱে আছে 17 number Bogazan LA Constituency angkang inghoi troxi apartment aru niphai kreser kep arni mesening samjin pensi nomination aloke jok pachun ponlo pusi birta nangle Aru niphai kreser kep arni ada porphai kep apor penchengsi arni kangsam porphai ke thom apor an pilo lapen kijutsi arni ongdung bangphu bangphi atum nomination alo joklo Congress atu pen 17 number socheng dhenta karengteron p 21 number Borzan Chandrakathar, 22 number Sarupathar Kasang Terangpi, 23 number Bogazan Lakhiram Soy, 24 number Deopani Alice Teronpi, 25 number Nilip Constituency Khozen Terang, 26 number Dwarbaguri Rajan Ingti, BJP Asong Atumpen 17 number Socheng Dhenta Kachi Rong Pipi, 21 number Borzan Constituency Longkitimung, 22 number Sarupathar Jagat Singh Ingti, 23 number Bogazan Madhurjo Dhekial Phukon, 24 number Deopani Constituency Mukut Mahanta, 25 number Nilip Constituency Pabitra Rongpi, 26 number Dwarbaguri Roton Ingti, HSDC Rachari Asong Atumpen 17 number Socheng Dhenta Digen Terang, 21 number Borzan Constituency Alan Suba, 22 number Sarupathar Dilip Rongphar, 23 number Bogazan Nil, 24 number Deopani Constituency Jibon Bay, 25 number Nilip Constituency Sunil Tokbi, 26 number Dwarbaguri Tarjan Terang, Karbi Anglong Democratic Forum KADF Rachari Asong Atumpen 22 number Sarupathar Kadom Terangpi, 23 number Bogazan Constituency Jiwan Chandrapathak, 24 number Deopani Constituency Pen Surjo Rangphar, Nilip Pen Samson Tiso Lapen AGP
Independent Hei Hui Pen, Pangrum Pet Pen, Bokazan Subdivision Angkang Along Bang Hokep Ra Isi Bang Pubang Piatum, nomination paper lo Jokpon Lo. Nomination alo jog dam dep pen puthot ke a df asong pen karjab dunchia bang phi kadom terang pi ahem thekup along rat pen kachingwai kaching sai ke pado pontu tong sikot pen me kangni pon along Sarpathar constituency angkang arada tum kadom terang pi aphansi ning kachethela pen vote sitame alang liphansi jog po pu cheparai ponlo anparata laswa mai along kedo bom Karbi Anglong Autonomous Council em Jiwan Chandra Pathak Karbi Anglong Autonomous Council em Surjarongphar Mina Timungpi Land Settlement Advisory Board Chairman Mate ex em Ram Singh Tokbi Lapen Local Committee atum pen danglok Sarpathar angkang ke theke ding atum chitong dunsi non adihu kadom terang pia phan ongdung avot pen pahai vek lonang pusi cheparai dutlo non malom so poraphan dihina pharman birtamo ington panik sinang Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. Ajikali jikono party mane kanj juice. By the way to komola to khaisili na anar offer to. Paharia কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bokazan 782480 District Karbi Anglong Assam contact for service 78961 69017 for sale 78961 69021 you can also contact at landline 03675246448 আপুনি বৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina Moapi Puthot Birtalong Wangtulo. Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kili Kepado Ponji Aphan Aruni Pai Crazer Cap Arni ke nomination paper aloke jok Kepadu C Arni lo. Sitame Halapu West Karbi Anglong District Hamren MSC Constituency Angkang BJP a ticket kipi ke chok chia jok Hamren Constituency BJP Committee a Mepu Kongchun Bang Pen Chenglok Ongdung BJP a Radatum Arni ki ik Kepaman. Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilika Phan West Karbi Anglong District number 8 Hamren MSC Constituency Angkang BJP Party Pen Kilika Long Kachapati Dunjia Phan BJP Assam Pradesh Ahin Kang Waipon Kechok Chea Chok Hamren BJP Committee Maipu Chunbang Atum Pen Chenglok Ongdung BJP Aradatum Arni Ki Kepaman Pon Kang Waipon Atum BJP Party Aronateng Arkan Petsi Radatang Kamate Kiduk Kelak Atuba Phan Kirap Kupa Jirnang Jia Tangka Lapen Agriculture Site Campaign Kuti Kuti Atangka Kachupang Lema Koi Kido IEM Mongol Sing Timungapan Ticket Ki Pia Jok Batch Ke Ik Chapa Bon Pen Ningduk Chapa Klang Rinti আজি যেহেতু নির্বাচনৰ কমিশন ফাইল কৰা যিটো হেক্টিক সেইটো হিচাপে আমি বাছি লৈ টিকট পাত্ৰত্বৰ দাবীদাৰ হিচাপে বিজেপি নীতি আদৰ্শৰ মতে মই টিকট পাবলৈ আশা কৰিছোঁ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগত লিপ্ত সেইজন প্ৰাৰ্থীক দিয়াৰ বাবে আজি আমাৰ সমষ্টি ৰাইজবাহীয়ে আজি পুৰা দিৱস হিচাপে আমি বাছি লৈছোঁ BJP Party Ticket Kilong Dunde Atum Chandra Ingleng Mongol Singh Be Bina Ronghang Pi Junaki Ingleng Pi Mohan Tokbi Mohan Rongpi Bir Singh Hanse Waisam Kathar Chandra Tiso Vidya Singh Terang
lapen ongdung BJP claim bang phubang phiatum placards out cry pensi bang so asai kedeng pedoponlo Difu Police Station angkang railway line adung langmili pu adim along pen aruni phai kre sirkep arni inut ke titang arpum ke longpon pusi pherangke atum pen birta nang pale Aruni phai kre sirkep arni ada por phai phoraj timapor malom Difu railway staff atum pen railway atowara dung langmili pu adim along pen inut ki thi arpum ke longpon Police la pen railway staff atum kahon the pona tengke ajo Brahmaputra train pen ke bang ahutsi bangso alam ki ke phota hai pusi kahon the padopon kithi lada bang phuamen dhiren terang pusi pang theglo lapen asar bura amen ke men terang pusi pan card along pen patini ponlo stameno namat ke do adim lapen adonarab atuma phan kachini ne ajok postmortem asai ke claim che aphan pen Difu civil hospital along bipon koglo Pinia birta bang kila pon sekang tonik lo langi bom thakat news channel dumi thakme kurang tu